Aye nga mubusoka muno tulina ebintu bingi ogesa ewa Zigondo tulina site ya St. Gonzaga omutulizi batulaba kiiko emayuge yeneyo tulina site ibiri eya St. Mulumba abantu bagidi eya Hamilton byona tulijitunda kutule aye nga biri muno ekibyamaanyi plan yefe yali nti singa komiti yaita twali twenze abataka b'okutalo ky'ekagulu balongoosa amayumba gaibwe bamala amayumba gaibwe gabe nti omuntu abaijja okukyala tayirayirira kutenduka waiga okutala ekagulu asola kagulu mu nnumba enondo ng'asasula $5 ng'omuntu w'ekagulu wafuna $5 ezo nga minisita wa finance kakindi waga walikyusa wakola mani waba ni sente so nviirewo nga nsabye RDC ono nti abayambe basiba ekyapa kwekeza 8 libengezera bifanirako tubisabirako mutukulembere bizire kunoonya mikisa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.